بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Sikum yang una mga luksakan mga pagariakan ng yausitan wag yung kutuwa pwede ko mga syarat o la ilaha illallah na urak sa mga dalilian sa Quran at sa hadith na tigak niya sumpatan tanong wag yung kutuwa mga aluy tanong asi tanong niya taman sa yung kutuwa kakaaluy tanong si ko pada mga syarat o la ilaha illallah ay ito su ikalima ay ito su al-mahabbah yung utos subayasi ko Allah subayasi ko di ikatirwa ko la ilaha illallah tigo Allah Ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah والذين آمنوا أشد حبا لله Tigo Allah subhanahu wa ta'ala pad siku mga tao ako minwasiran siku salakaw siku Allah ta'ala sa mga sakutuayan apag kababayaan niran so kababayaan niran ito kahubbillah sa lagi dukap kababayaan siku Allah ta'ala na susyan ito may maratiya na nitataral wag yung kutababayaan siku Allah subhanahu wa ta'ala ay kanang mga luksakuin mga pagariakan na syarto la ilaha illallah na al-inqiyad di syahadati la ilaha illallah yang kutwa kang gelebuka sunganin amadadalam si iku la ilaha illallah kaparatya aswallahu subhanahu wa ta'ala naskaniyambu ibsimban da salaka wabsimban atitu inun taswallahu subhanahu wa ta'ala na oriyan yan ito na paratyan yan sa mga suwan wallahu ta'ala inali wallahu ta'ala si isa Quran at tigyan a'udhu billahi minash shaitanir rajim ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى sadun sa tao ay pananangkop pa niyan agyang kutwa ginawa niya sa iko Allah Ta'ala asa kaniyan napipiya na sabi na artigo Allah Ta'ala kaya kapatan niyan agyang kutwa kapta amabagr isabab sa sakaniyan na tinggal bakian agyang kutuwa la ilaha illallah naskaniyan na bintug skaniyan wallahu ta'ala afaqad istamsaka bil urwatil uthqa nasabil sabna ramiyat taksiyan kaya kapta niyan agyang kutuwa kapta amabagr ay kapitong naging kutuwa al-qabul naging kutuwa katarimaa si iku la ilaha illallah tigo Allah ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun mata nasira na tigo Allah subhanahu wa ta'ala na ayabat tadiran idha qila lahum igra pitirukiran su la ilaha illallah na diisyan di manimpurwan diisyan di manakabur ay mana na diilan terima na gyang kutwa la ilaha illallah so kailangan agyang kutwa katarima upuso si iku la ilaha illallah ay ikawalu inyuman sa gyang kutwa pananaro na syaran ni alitan wa ilmun wa yaqinun wa ikhlasun علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة والانقياد والقبول لها وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ألها ini man nagyang ko to ikawalo agyang ko to kaungkira si ko ganina kasimba si ko salakaw si ko Allah subhanahu wa ta'ala tigo Allah ta'ala faman yakfur bit-taghut ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى سبلتي الله سبحانه وتعالى سأنكر نيس طاغوت نبو برطيان صلى الله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها نسبي سبنارك قبطانيانا جيم قطوة قطع ما بقر ada banyan kakeputol ada banyan kapakap blablag wallahu sami'un alim
naswallahu subhanahu wa ta'ala nas kanya nilibya pakan nagus kanya nilibya matang sa tigak nasihatan butagwi sa diyan ka ay tatanong din yun mga luksakan mga pagadakan nasuk asabuta kisabutan si kula ilaha illallah naknaba muno puno buwa katero kakailangan na unutaw ang gota nagu itititik si puso kaginan ta'arif agyang kutwa paratiyaya di mo ta qawlun bil lisan wa i'tiqadun bil qalbi wa amalun bil jawarih yung kutwa katurono dila nagu kaparatyaw na puso nagu giyang kutuwa kang galabukaw na giyang kutuwa ang gota wa hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Everything I have, everything I own, everything I eat is thanks to you. Every breath I take, every bird I hear, every smile I see is thanks to you. Alhamdulillah, 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 all thanks is to